Nitwa Fidele Nzigiyimana kandi nsuhuje nanone abadukurikiranye aho bari hirya no hino ku isi. Uyu munsi tugiye kuganira kuri kamere. Turaganira kuri kamere, turaba turetse kamero ahubwo tuganire ku cyo bita kamere. Kamere ni ikintu umuntu agira mu by'ukuri ugasanga muri we cyabaye nk'ikirango kimuranga, ariko muri we gitangira abantu batabizi, ariko ni igikorwa gikorerwa mu muntu imbere. Ariko nabwo iyo ukurikiranye uyu muntu kamere afite, usanga ari ibintu bifite isano n'aho bituruka. Ugasanga umuryango avukamo ufite kamere runaka. Kamere n'umuco ntabwo ari bimwe, kuko umuco burya hari umuco uhuriweho n'igihugu, hari umuco uhuriweho n'akarere runaka, ariko akenshi kamere ni ikintu kiba kiri mu muntu imbere. Ntabwo ari imyitwarire, ahubwo kamere ikorana n'ibitekerezo. Kamere ubundi bakamere kuko yabaye mbi. Ni nacyo ijambo ry'Imana ritubwira. Reka dusome ijambo ry'Imana twifashishe tumenye ese iyi kamere ni iki ijambo ry'Imana riyivugaho. Sibyo? Mu Baroma 8 ku murongo wa 5 haravuga ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri. Wabyumvise? Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bita ku by'umwuka. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ndabizi nawe udukurikiranye aya masaha, mbabarira utega amatwi wumve ko hari icyo iri jambo ry'Imana ryagufasha. Urabizi uzi kamere yawe, ariko kandi nanjye ngira kamere buriya, ariko nawe ugira indi. Iyi kamere rero kugira ngo umenye ko uyifite, ni ibintu bibi bikunda kukugarukamo kenshi. Urimo urankurikira neza? Hari ibintu bibi umuntu aba yiyizimo, noneho bikagera ku rwego bimurenga we akanabisohora, abandi bagatangira kugira ute, bagatangira kubibona. Nibwo batangira kuvuga ngo uzi ko ufite kamere. Uzasanga ari umuntu ufite kamere yo gutukana, usanga undi afite kamere y'umujinya, usanga undi afite kamere yo kubeshya. Yego, izo zose ni kamere kandi zose aba ari mbi. Kamere n'imico mibi ni ibintu bijya gusa, ariko bikwiye kugira ute, bikwiriye gutandukana. Imico mibi ni ibintu ushobora gukora ugahita ubireka bikaba byashoboka, ariko ikintu cyitwa kamere ni ikintu kibamwo imbere. Kugira ngo kikurandukemo bisaba kubanza kwimenya ko ugize ute, ugifite. Nta n'undi muntu urabikubwira, wowe ukwiriye kumenya ko uyifite. Ababizi baba banabizi, hari ababa babizi. Hari umuntu uba uzi ko we afite kamere, kuvuga ati nge kamere yo kubeshya yarananiye. Kamere ubundi nk'abarokore, hari umuntu uba ufite kamere yo kubeshya, sibyo? Ejo akihana kubeshya, yasohoka aho yihaniye kubeshya atararengaho, n'ubundi akongera akagira ute, akongera akabeshya. Ni ukuvuga ngo uwo muntu afite kamere yo kubeshya, ariko iyo kamere nubwo imurimo ntayizi neza ngo amenye icyo imukururiramo. Ariko iyo umaze kwitekerezaho, urumva ni ibintu bisaba gutekereza. Iyo umaze kwitekerezaho umenya ngo burya iki kintu mpora nihana nkongera akagisubiramo ni kamere, kandi ni kibi. Kubera iki mpora gisubiramo? Noneho ngiye kukihana, ubutazongera kugira ute, kugisubiramo, sinzongera kubeshya. Ariko kugira ngo bikore ni uko uhora ubitekereza.
hanyuma hepfo kuri gatandatu baravuga ngo umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Wabyumvishe? Umutima wa kamere uzana iki? Urupfu. Ni ukuvuga ngo uhora wibwira ibibi. Uyu mutima wa kamere ntiwibwira iki? Icyiza. Uyu mutima wa kamere ntugambirira abandi hibyiza, uhora wibwira iki? Ibibi. Ndetse no ku bandi ugatekereza iki? Ibibi. Ngo ariko uyu mutima ngo w'umwuka, uyu mutima wa kamere kandi hagaragara ko unabyara iki? Urupfu. Niko ijambo ry'Imana rimaze kugira ute? Kutubwira. Ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Amen. Uzasanga hari abantu mu buzima bwabo bafite amahoro. Abantu ujya ubabona harabuze. Umuntu ukamureba ukabona afite amahoro. Uyu muntu nta kamere mbi aba afite. Niyo yaba yifite azi kuyikoresha. Yego, ubundi twagombye kuba mu buzima bumenya ibintu biduhagurukiramo bitari byiza, tukamenya n'uburyo tubica imbaraga. Ariko se ni ryari kubera iki ugira ibintu bibi muri wowe bikaguhagurukana wowe ubwawe ukanabitiza iki? No kubivamo bikakunanira. Noneho uzasanga hari umuntu ugira kamere y'umujinya. Yego, ku buryo adashobora kuwukontorora. Niba agize umujinya, gahunda ye ni ukugira ute? Aramenagura, arakubita, aravuga nabi. Aha niho Bibiliya itubwiye ko kamere imuviramo iki? Urupfu. Hari n'itegeko rihana umuntu warwanye n'undi. Yego, uyu muntu akaba yafatwa akagira ute? Agafungwa. Kubera iki? Kamere yamuhagurukanye ntiyayikontorora, bimuviramo kwica, bimuviramo kurwana, bimuviramo gukomeretsa. Uyu muntu yagira ute? Itegeko riramuhana, arafungwa. Niyo ya kamere biri tubwiye ngo izana iki? Urupfu. Ariko dukwiriye kwibwira ibyiza bituzanira iki? Amahoro. Kamere rero ubyumve, ubyemere, wongere witekerezeho, muri wowe wisuzume, wibaze ngo iki kintu kuki kinanira? Ese ubundi kinzanira amahoro? Nubona kitakuzanira amahoro ugira ute? Urwane no kukireka. Ubanza ugitekereze, numara kugitekereza uvuga ngo iki kintu kinzanira amahoro. Muri biriya hari ahantu havuga ngo mpora nifuza gukora ibyiza ibi bikagira ute? Bikantanga imbere. Ni ukuvuga ngo ni ukubera kamere iba yaganje iki? Iba yaganje icyiza. Mu Baroma ibice 8 ku murongo wa 8 haravuga ngo erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza iki? Imana. Ubwo se singusubije? Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Reka nkubwire wowe unkurikiye, niba ushaka kuva muri kamere, icyambere uriyizi neza. Kamere yawe ugize ute? Urayizi. Fata umwanya wihuze n'ikintu gikunda kwirepeta muri wowe kitari cyiza. Rero kugira ngo iyi kamere umuntu ayireke, inama ya mbere natanga ni ukwitekerezaho muri wowe imbere, ukavuga ngo harya niki kintu gikunda kunanira mu buzima bwanjye? Niki kintu gikunda kunteranya na bagenzi banjye? Niki njya gushiduka nkumva navuze? Ukumva ikintu cyiza inshuro nyinshi kandi atari cyiza. Iyo niyo kamere yawe. Ureke iyo kamere yawe kuko izakuganisha kuki? Ku rupfu. Nta wundi muntu ufite uruhare rwo kugufasha kureka kamere. None se mu nsengero ntibabatiza? None se ijambo ry'Imana ntitubwira guhamba kamere? Guhamba kamere si ugusenga, kuko hari benshi zananiye guhamba kandi bari mu rusengero. Guhamba kamere ni igikorwa njyamutima kandi kiva no mu mutima. Ni igikorwa kiri imbere mu muntu. Nta wundi muntu usabwa kukikwibutsa, wowe urabizi. Itekerezeho uri kugenda mu cyumba cyawe, uri ku kazi. Akuzi ko umuntu ugira kamere yaba ari no ku kazi akumva abantu bose bo ku kazi arabanza. Yego, iyo kamere ntabwo ari nziza, ariko kandi iricisha. Kamere ituma umuntu asubira inyuma mu buryo bw'iterambere. Kamere umuntu yasenga ubwaye musubiza inyuma. Kamere itera ishyari. Kamere itera kugira ute? Kwangana. Iyi kamere rero kuyireka ntibisaba amasengesho, ahubwo birasaba kwitekerezaho gusa ikibi wumva kikuganza, ikibi kikuzamukana
kuki wumva hari ikintu kizamuka muri wowe kibi? Iyo niyo kamere yawe, yireke, nta kizakumarira, izakubuza icyubahiro, izakubuza iterambere, izakubuza kugera ku migisha Imana yagize ute yakugeneye, kubera ko yo ikuganisha kuki ku kibi gusa. Nabaye muzima niki nabwira urubyiruko rero rwo mu misi ya none. Urubyiruko rwo mu misi ya none bo nyine sinzi uburyo nabyita, barasabwa gukoresha umutima nama cyane kurusha kureba ibintu biri kwirukanka hirya no hino bisa nk'ibigezweho, kuko amaso y'urubyiruko yagiye yarangaye, ibitekerezo byabo byagiye, ibintu by'ikoranabuhanga byabatwaye, kandi n'iryo koranabuhanga ntiriri kubatwara ngo baribyaze iki, nibuze ngo baribyaze umusaruro, ahubwo bararihuza na kamere zigize ute zibarimo, noneho bikakurura ubunebwe bugize ute burenze. Rero ndabwira urubyiruko, kamere y'umuntu iyo ayitekerejeho neza imuviramo igisubizo cya none ndetse n'ejo hazagira ute hazaza, kuko kamere yawe nimbi. Hari abantu bagira kamere ugasanga kamere ye yamuviriyemo ubusinzi, ugasanga kamere y'ubusinzi ni ndende cyane, havuye ku buryo arara no mu kabari ntagire ute ntatekereze gutaha. Ugasanga urubyiruko rufite kamere, bagize kamere y'uburangazi, kamere y'uburangazi baviramo kunywa ibiyobyabwenge, kugeza ubwo uyu munsi wa none usanga umuntu ashobora kurangiza amashuri ariko wamusanga ukamusanga mu bigo ngororamuco by'abantu banywa iki, banywa urumogi. Ariko uyu muntu yicaye akigenzura avuga ati ariko iyi kamere ihora impagurukana yo kunywa itabi, urimo uranyumva, yo kunywa itabi, iyi kamere irampuza n'icyiza, niko kwakwisubiramo. Iyi kamere irampesha umugisha, iyi kamere irampesha agaciro. Ese iyi ntebe nicayeho ahandi niho nakagombye kuba nicaye? Uzi ko ari abantu bari mu gisuzuguriro kubera banze kureka kamere yagize ute kamere zabo. Ariko abajene nibareke ibibi, batekereza iki, batekereza ibyiza, bamurikirwe n'umucyo. Kamere iricisha, kamere irafungisha, kamere igukoresha ibyaha by'ubusambanyi, kamere ibintu byose bibi bishoboka. Iyo wanze kureka kamere, kamere yo isigara ari ikuyoboye, kandi iyo imaze kugufataho ububasha bw'ubuyobozi ntiwigera umenya ko ari ikibazo cy'indwara ufite, ahubwo ubona ari ubuzima bugize ute busanzwe. Urakoze, Imana iguhe umugisha.